Perezida wa Repubulika Paul Kagame uri mu ruzinduko rw'akazi rw'iminsi 3 muri Jamaica uyu munsi arakirwa na Gouverneur General wa Jamaica Sir Patrick Allen ndetse aza no kugeza ijambo ku bagize inteko ishinga amategeko ya Jamaica imitwe yombi. Biteganijwe kandi ko Perezida Paul Kagame abonana n'uhagarariye abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri iki gihugu cya Jamaica Mark Golding. Umukuru w'igihugu yageze mu murwa mukuru wa Jamaica Kingston ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu yakirwa na Gouverneur General wa Jamaica Sir Patrick Allen, Ministre w'intebe Andrew Holness nawe yarahari ndetse n'abandi banyacyubahiro bari muri guverinoma ya Jamaica. Akigera muri iki gihugu umukuru w'igihugu yashyize indabo kumva y'intwari ya mbere y'iki gihugu Marcus Mosiah Garvey. Umukuru w'igihugu asuye Jamaica mu gihe iki gihugu kizize imyaka 60 kimaze kibonye ubwigenge. N'uruzinduko rugamije gukomeza umubano ndetse no kuganira ku ngingo zifitiye inyungu ibihugu byombi. Televiziyo ya leta muri Jamaica yavuze ko Perezida Paul Kagame yatumiwe na Gouverneur General wa Jamaica Sir Patrick Allen mu myaka 2 ishize, ariko uruzinduko rwagiye rusubikwa kubera icyorezo cya COVID-19. Jamaica ni ikirwa kiri mu nyanja ya Caraïbe, ni muri Amerika yo hagati, ni kimwe mu birwa 700 biri muri Caraïbe. Jamaica ituranye n'ibihugu birimo Haiti mu burasirazuba ndetse na Cuba mu majyaruguru. Abaturage ba Jamaica benshi bafite abakurambere bahoze ari abacakara b'Abanyafrika bajyanywe muri Amerika mu bucuruzi bw'abacakara hari mu kinyejana cya 17. Biteganijwe ko ejo kuwa gatanu Perezida Paul Kagame azagirana ibiganiro na Ministre w'intebe wa Jamaica bwana Andrew Holness. Iki gihugu cyahoze gikoronijwe n'Ubwongereza kiza kubona ubwigenge mu 1962, nacyo kiri mu muryango uhuza ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza. Inama ihuza abakuru b'ibihugu na za guverinoma zigize uyu muryango izabera mu Rwanda mu kwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka. Hazanaberamo amatora y'umunyamabanga mukuru mushya w'uyu muryango. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubucuruzi mpuzamahanga muri Jamaica Madame Kamina Johnson Smith arimo kwiyamamariza kuba umunyamabanga mukuru w'uyu muryango, ahanganye n'umunyamabanga mukuru usanzweho kuri uyu mwanya nyine Madame Patricia Scotland. Hanze y'u Rwanda kimwe mu bihavugwa harimo ko leta ya Afrika y'Epfo yashinja ambasaderi wa Ukraine muri Afrika y'Epfo gukoresha uburyo budakwiye mu gushaka uko yahura na Perezida Cyril Ramaphosa ngo baganire ku by'intambara icyamiranije Ukraine n'Uburusiya. Madame Lyubov Abravitova uhagarariye Ukraine muri Afrika y'Epfo yavuze ko yasabye gukoresha urubuga nkoranyambaga rwa Twitter mu gushaka audience cyangwa se uburenganzira bwo guhura na Perezida Ramaphosa. Yashinja abayobozi ba Afrika y'Epfo kumwangira guhura na Perezida nyamara yarabisabye inshuro nyinshi. Yavuze ko kuva Uburusiya bwatera Ukraine atasibye gusaba ko yahura na Perezida Ramaphosa, ariko ibingibi yarabyangiwe. Umwe mu bayobozi bakuru muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga muri Afrika y'Epfo bwana Clayson Monyela we yavuze ko Madame Lyubov atemerewe guhura na Perezida Ramaphosa kubera ko ngo yagiranye ibiganiro n'abandi bayobozi benshi kandi bo ku rwego rwo hejuru muri Afrika y'Epfo. Aya makuru yose arimo aranyuzwa kuri Twitter. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Afrika y'Epfo yavuze ko yasabye Perezida Ramaphosa kuvugana kuri telefone na Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine, ariko ambasade ya Ukraine muri Afrika y'Epfo ntacyo irimo gukora ngo ibingibi bibeho. Kuva intambara yatangira Afrika y'Epfo yashinjwe kutagaragaza uruhande iherereyemo ubirebana n'iyi ntambara ishyamiranyije Uburusiya na Ukraine. Mu cyumweru gishize Afrika y'Epfo yarifashe ntiyatora ubwo habaga amatora mu muryango w'abibumbye yaragamije guhagarika Uburusiya mu kanama gashinzwe uburenganzira bw'abantu. Afrika y'Epfo isanzwe ikorana ubucuruzi n'Uburusiya, bagurishanya ibyuma, amabuye y'agaciro ndetse n'ibiribwa. Muri Ghana abantu 8 bapfuye, abandi benshi barakomereka ubw'abantu bitwaje intwaro bataramenyekana binjiraga mu gace kitwa za Koli ni mu majyaruguru y'uburasirazuba bakarasa abantu. Hari n'inzu z'abaturage zasenywe muri iki gitero. Kugeza ubu ntabwo bizwi abagabye iki gitero. Police yavuze ko ikirimo gukora iperereza. Akangaka ni agace gasanzwe mu mutekano mu cyanini hashingiwe ku bujura. Ni igitero kigabwe nyuma y'icyumweru kimwe gusa. Minisitiri w'umutekano avuze ko inzego z'umutekano muri iki gihugu ziri maso cyane kubera ko hari amakuru y'uko mu gihugu hashobora kuba ibitero by'iterabwoba. Yabivugaga kubera ko ibihugu bituranye na Ghana bimwe muri byo bifite umutekano muke. Niyo makuru y'incamake twari tubafitiye ku isa 5 turaza kubagezaho andi makuru aza kubagezweho mbere y'uko izo zazigera. Murakomeza gukurikira ibiganiro bya Radio Rwanda. Umwe murimo gukurikira urubuga rw'imikino turizera ko izi gahunda muza kuzi